Kulumak li Shabil Esil li Kakwa Jesucristo, Josh Ibaon San Juan. Nashnaw li Jesus nak aktsaklo kru chishkhunil hokanak tishche. Tachakik. Kwe. Kishche renak titsaklo kru li tsiwambil salisandilhu. Juan garan hun li sek nukenak tibinag. Keshke hun shmach palaw tsabil sabinag. Saru hun li che. Utkesh taksi sare. Nakiruk li binag li Jesus kishche. Saklok. Ru. Kishuluk lishkolom utkish qashtesi li musiqej. Yori kawun kreli Pascua nakik ulmankaan. Hokanak la judi kesh tsama chiru lak pilat nakche toqe kshpaqele lira likwing utche isik aran. Renak inka te kanak li kamenak chiru cruz sa sábado shbanak shnimal kutan di sábado an. Koe utlahpu utkesh toksh paqelira lishben hokanak kuish paqelira lijunchik likikeek chiru cruz rochben abanan nakke ulak kwankui li Jesus keril nak kamenakchik hokanak inka kesh toksh paqelira jure lahpu kishkop lishkatsa rikin hun li khutsqich utiktoki el chakkik rikin ha likilokre na atinak chirish utlinashche aanjal utnashnaw nakjal linashche renak teshpaban kakwi laesh chishkhuni lain kikulman renak chitsaklo qru linashche li santilhu Inka ta tokman kunaksh pake. nashche akwi li santilhu Teshka yali sheshkop chichich. Ratin likakwa Jangan lupa